bantu mwese mushaka kubibirangirire mu itangazamakuru ntimubunze imitima. Bergine Training Center BTC yabashyiriyeho ishuri ririmo ibikoresho muzajya mwifashisha mu gukora uwo mwuga. BTC irakwigisha gukoresha kamera, gutunganya amashusho n'amajwi, gukoresha ya ndege kamera iri mu kirere bakunze kwita drone. Barakwigisha kandi graphic design ndetse na application. BTC ni naho uri bukuru ubumenyi bwo kuba byagufasha kuba TV presenter w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Dusanga Nyamirambo imbere ya Stade Regional mu kigo cy'abasaveri. Ngwino wiyandikishe imyanya itaragushirana. Bergine Training Center dufite abarimu b'inzobere baturutse mu gihugu cy'Ubuholandi bagutegereje ngo baguhe ubumenyi bwo ku rwego mpuzamahanga. Aya masomo amara igihe kingana n'amezi 3, ukundi kwezi ukakumara wimenyereza umwuga kuri televiziyo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 72 14 44. Bergine Training Center BTC, serivisi nziza niryo sezerano ryacu.